بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا دچي سر ونين رادبتو راديمو الولاء والبراء. ربي في جالتو جبو وانجوراي. ربي في جالتني جبو جچون كن متان سايبادا اسماتو دين لا اسمات دين معنى لا إله إلا الله جچوتيا هيكا غبرما ربي ملنجرو جچودا خناتو نفي وإثبات مجموع الفتاوى ابن تيمية كتب أكني چودا دبي خيس جرا تنافي ربي في جالتو في جبون كن عبادات ورني يا ربي نواغر ورني يا ربي نواغر ورني يا ربي نواغر عباداتنا راين دبدارا ربي في جالتني جبون كن عبادة متى نسا ديني كما قال بعض السلف هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله دين يجون نتهيه ربي في جالتو في جبو ملي أمن تيجون من كنو دين ربي تيجون كن هيك كانسا الحب في الله والبغض في الله ربي في جالتو ربي في جبو خنملي نتهيه جيجان أكسي دقادا إرغمان كينيا صلى الله عليه وسلم أكي جيجان الرجل على دين خليله قربان أمنتي جاللو إسار رجرا جيجان نما جالتو حاولي لالتوي تكون كيسان نما جالتو ولي لالت أمنتي قبطو فيتو يود دبافتو فيت eenyu jaalatu jirta haala nama jaalatu sanis sidala jechuuf ja edaanu wanni saahiba jechuufi namni jaalatu eenyu jechuu kun edaanu akka waani maalirra jaalatta amantii tamirra feeta akka jechuudha nama kana madaalta abbummaanu ifuu bakka jiru kanaani farka akkasitti diini jechuun rabbiif jecha jaalatu fi jibbuudha akkasuma قربان نما جالته وجه خاجه جن قيامة نبي كنيا صلى الله عليه وسلم نمني نما جالته وجه دنياتي نمني نما جالته وجه جرات آخرتي نما جالته وجه حالا عملا نما جال ليسا كبوتي سدالا واسدي نما جالته وجه غافدي حالا عملا نما جالتوتي سدالا غافجر نمني كن حالا عملا نما جالتو خنا حاولي لالتوي امنتي سنيتي سدالا خنا مدالي اكنا جامدو دين يجو ربي وچ جالتو جبو اكنا جام خنا نما خنا ربي بني آدم ايغ اومي مؤمنا في كافر قدما ورا قبل في ورديت اكنا جامه غدم وردين قبل في ورديت خنا كم وججراتن قچلا في جلك بني آدم اسلايني بني آدم كون كچلا في جلك أكمل وججراتن حقا صديق أبا نما وني جان حقا صديق أب درجة صديق جر حقا الله نمو موجي أم نوان جانسا حقا نمو ما جنيسا حقا الله تاكا حقا تلوتا رحمة تاكا شني حقا إسلامنا نمني وججراتو كون حقا صديق أب أكنا والخبجة وججراتا أكا كانت تديبيه وخبجاتنا تصلا شريعة كرا قدام تتن كأجل فما ربي خنجة فيرانودو فيكان خبيرو يو بلفه أنت ربي أشم فريم فيرو يو جيو إيجا تربي تلولا خاصة إيجا تخالق أنانتا تجي مال تدرابة دي غلطة ربي إسا واللالون خبجا ربي نسا خائسان دراب الليسي درجة صدير ريفو جنسان نمني حقا ميكا قبان جلال نمني خون مومنا في كافر قدم وججرين يافيو مومنا كافرة تي حقا الله تي والخبجا حقا الله والي راقب خامنتين أدى خوجيرو حقا الله والي راقب والي الدرمتا نغايا والي hanga kana jireenya wajji qaba qalbii keessatti immoo rabbi dhugaa haqa qabu sanitti amanuu dhabuusan kun qalbii tee keessa si jira nama kana tolatti dalaguu rabbiin na ajajeefinna
nagaya saniin akkasii wajji deema. Bakka silaamoo haqa rabbii wallaaluu sanirraa qalbii na jab. Ilmoo haadha abbaan wal lolte odoo qaceelteef hin fedha abbaan. Haa ta'u immoo hin darbine. Rahmata janiin nama kana kanuma rabbi balleeyse kana nagaya ja'anii ilma namaa jechuun kabajaa shari'aan islaamaa ilma namaatii kennite karaamatul insaan fi shari'atil islaam jennaan duuba. Akkana irratti deemsisee darajaa sadeen kanarra jiraata. Darajaa sadeen kanarraa yoo isliminnaa tuqe hayni dhalootaatiis badee hayni ollaatis badee rabbii xiyyaatu namarra jabaadhaa isaa irra caalaaf. Akkana hogguu jaan haqa rahimaa eegaa jee rabbiin. Rahimni rabbiin haqa isaa eegaa fi jee rahima haqa rabbii isaa eegu. Rabbiinuu haqa isaa eegi jee nadhaame kana. Rabbiinuu isa kabajuu isa nadhaame inni tarabbii dhawaa dogongora. Laalamma rabbiin haqa banii aadam kana dhaame kanaaf hikkatti. Namnummaan rabbiin haqa isaa dhaame kun gaafata rabbiitti rabshaa godhe haqa isaa ka isaa dhaamame san isaa balleeyse. Haqa dhalootaa kareefu jenne san. Haqa ollaa kareefu jenne san lama. Haqa sadaffaadhaa ka isliminnaatii jennee mire hogguu isliminnaa tuqe tana guutuu balleeyse. Maaliif akkasi? Guddina rabbiitu haqa namaarra qaali. Jalqabaaf walaqad karramnaa banii aadama ilma namaa kabanye jee. Kabajaan namaa labsiidha addunyaan guutuun haa dhageessu akkasi jiraatu qaba. Ammoo rabbii kabaje kana ka amantii shari'aadhaa tuqe kabajaa abbaasantu ofirraa fuudhe. Kun quraana irra jira. Amma as jala maaltu jira? As jala wanni jiru edaa yoo amantii islaamaa tuqan hayni rahimaa ni badaayii. Hay haqa amantii islaamaatii fi haqa shari'aatii fi isliminnaa fi saba kamtu jabaadhaa siin jee bar. Akkana gaafii sirriiti. Kan jabaadhaa abbaa keetii fi rabbii kees kamtu sibiratti irra jabaadhaa gaafi. Abbeetii fi haqa abbaa keetiitii fi haqa rabbii keetii kamtu sibiratti irra jabaadhaa. Kanaatu tokko jechuu kiyyaa miti. Afwan rabbi nu haa araaramu. Laala akkanuma jechuu kanarraa afaanumatti dubbiin tollee tana dubbatuurraa rabbi nu haa araaramu. Taaliima baroomsa leenji sammuu waa fudhachiisuuf. Rabbii keetii fi abbaa kee sibiratti kamtu irra jabaadha waan jiru. Akkana hogguu jettu. Abbaan kiyya dhaloota haqa rahimaati. Asumaan akkasichi ballata abbaa kiyyaatiin Oromoo guututti akkasi gahin. Waan irraa dhalatee akkasuma gahin. Bakkaan ani irraa dhaladhee fi bakkaan irraa dhalatte tanaatu saba jaama. As deebifteetuma sabaa fi amantii kamtu irra jabaadha siin hin jenne akki jettuun rabbii keetii fi abbaa kee sibiratti kamtu irra jabaadha ajiin. Hiriyaadha. Ni jaama bo? Gaafin akkanaa wayitaa? Fayyaan aadaa akkana jaamatu. Hin jaamu baarakallahu fiikum umrii dheeradha. Leenji wayi qiyaasaan baruudha yaana. Wayi qiyaasaan baruu yaana. Isliminnaa jechuun kun haqa rabbii kiyyaati. Yooniif isa bajan haqa rahimaati haqa haadha abbaati. Haadha abbaa kiyyara rabbii kiyyaan na biratti irra jabaadha. Isliminnatu sabarra jabaadha. Lammii rabbiin beeynen fedhuanii jechuudhaaf itti uumama ganaa deebi'een mas. Hogguu kana juu balfaa fi baalagummaa miti. Sadarkaa waladda guddinni waladdaa barbo kabajaa waladdaa bar. Guddinni rabbii keenyaatii fi uumaa rabbii waladda. Akkasitti kana deebinee sabaa fi amantii hoggaa jammaal jenna haqa rabbiitii fi haqa abbaa kiyyaatiin jaa. Dhaloonni haqa namaati. Namaan ani irraa dhaladhee. Hogguunii fi hayni rabbiitii fi kanamaa walafaan dhufe eenyu sibiratti irra jabaadha jettee gaafatta. Rabbii keetii fi abbaa kee kamtu sibiratti irra jabaadha jettee gaafatta. Zabana kana zabana waa'een sabaa xaqaa fi wasanaa bahe haasawa inumaatu yoo kana jette gaxaantitti kan namni nama lakkaa'u.
زبنا يرو تقسي سرت يا سامو قبا تنافين أكنا جالال تنافين أكنا جابي كدا أكسل لالا أشرد أبتيتي وان دچير جرغوتو يسرا ربي في رسول القرآن حديث عن الرجال دان درو اسرابه مغنا لال دلوتا كان هوغاني في نما درجه ميقرا فين سديرا فين بر من لما خوالچنا جرو نمني لما خوالي دو فيا كم يقول راكا بينتي اكس فين هاي خبا اكس كينيا ميري جلال ربي جلال ربي جلال هذا ابا كيف جرتي يا ديزني خدمة هذا جلا ميلا هذا تيتي جلا جنن دي سجرة جنن بين غافكان جبان تربي جبان هذا أبا كيسا جرتي أقدو جين غافكان جلال ربي جلال هذا أبا كيسا لالد جين هو كنا جو هكرهيمات تنجرا بخي رحيمني نمني رحيمة موري جنة سينو هذه سرجي رحيمني رحمة الرافو نمتيا تولا أولين ولتي وليلافو هه خانا موري ربي رحمة سار رايسا موريان خرايما موري ربي رحمة سارة موريان درجة رايما دالون أكت تخونو صدركان سيدا أكب بكتا كناغاي درجة بني آدم ريفو الله والبرم ميكا كبان سنينجي أكك كبا أكت درجة بكتا كناغاي خنا كرايماتي خنا كوججرينياتي هايني قد أميكون قوتون غافا مو ولي أوريه والزلم ودادة ولي دوفه ربي خيتي في نما قمر لا فلتا خمت رجال سبيرتي غافته لا لكي أنما خبجا ربي سامبي خدير ربي سامبي علمي ربي بيني بين مغن ينفدو دوبا خون حق ربيتي إيه سخيسة تكني جي ربي سورة فاتحة خيسي جي فاتحة صلاة خيسي جي اهدنا الصراط المستقيم نكتل يا ربي خرا ديراتي صراط الذين أنعمت عليهم خرا ورركنا نيته خرا ورب وري ربي نركنا نبي محمد يجنا أصحابته تاتابيوت إنجو ديجرت خنو جركنا ديجر لا شنين الله كودو دعيسني جتادو شنين الله كودو نبي محمد في أصحابته تا إنجو ديجرت لال تينيا بارتين تنا خنو جركنا دوي دچير ديما في غراچي عرب اجما بني ادمي المان هوا ادم المان هذا تكاتي في با تكاتي بر وان سباغنا بودر شني لكاو دان خاتمه رتي ربي جنين دبدا اما ادلا داني بروم علمي اككبن سمود بيبن لالو في اكدلو تتما زيو لكاو استاته هند اكلال سريت دباتو يو ربي جبودر ان شاء الله نندو اما كنا وجه الدليل اكم رغاتي ايان خوني جچو فيني نوتي فاتحة كيسا جزيه كران يا رب نقاتل چيجنا خرا ديريراتي خران ديريران سورين خرا نبي محمد في أصحابته إنجو ده غرتيو زنينجن صراط الذين أنعمت عليهم دود ده چيرن نوتي ورم التوقيع كنا كبو كينيا شني تينيا آواز كنو هانو دغاني أما بيسيسا وليغلا نمني لبر جيرو نوتي نم ربي سار كبو خطر ربي سابقو كينيا دلوتا تاتو علمان هذا أبان ثاني تكوتي هندي دچير جرغوت بني آدم قوم رب العالمين خنا چنا ناوم جيني چنا نما في غوتو كنجردو الحمد لله الحمد لله خنا خرا ورر كننيته نمني نوتيو نما مرتو استات نمادو في قلبي چپو يوتات نبي محمد خنوتي أني سدبون دندو بكا إسا جي خنين أني رتوتو قبولال قوما نبي محمد في أصحابته شني تينيا لكاو جرابر آباؤنا واجدادنا خنو شنين تينيا أبوني أخاقيون نغينيا جرغنا ور ربي بيقو ور تربي إسان سصوفتو خرا جرغنا يا ربي نكتلش جرغنا ديگرر جرغنا وجي جرانا ده هيكا نسا صلاة خيثت تكجن جرغنا ديگرر جرغنا وجي جرانا ده هيكا نسا gize cuf salata keessa kaneen partiin nuti hawaasni namni nuti wajji jaaramne duyda dachirra wajji jiraannu ummata kanaati صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خرا ور بكم سان جلته خرا ور بكم سان ملك جلته والله لان جلته خرا جرقنا لماني خنتين يهودا نصارى دجن طوائف ني دچر جرغوتم فاتحه كيس سين جنما
nama lafarra jiru amantii lafarra jirtu hundarraa eenyu maratanne siraatal ladhiina an'amta alayhim hidha maratanne eenyuma ganfanne duyda dachirraa paartii fi amantii lafarra jirturraa tamma ganfanne ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin maganfanne amiin jechuun rabbiin waaqee bulu jechuu hiikkaan isaa hayyee hangana firraachi qabnee hangana qabannee tanaa waliin nu waa baasu taatu kunoo nuti teenya tanaa jenna duba akka jiraan eenyu deeggarta eenyu jaalataan kanaan jaaladha boo amma maghduub jechuun kun ha irra dallanamaa ta'e warri irra dallaname kun warra beekumsaa wajji shari'aa irraa jallate jedha daalliin karaa warra jallatee kan ta'in warra beekumsaa malee rabbi gabbaree jedha warri beekumsaa malee rabbi gabbare waqul lilladhiina uutul kitaaba wal ummiyyiin dachirra ka jiru warra kitaaba kennamee fi ummiyyoota kitaabul imaan ibnu taymiyaati qaba akkana walitti ni qabamaa waan duyda dachiitiif aammiidha kaju jecha kana fakkaatu oo kama qaala rahimahullah kanarra deemteeti maal jetta warri nuti amantiin qabnu takkaa kitaaban qabnu nabiyyiin nutti hin ergamne akkanuma jiraannaju daalliin faatihaa keessatti waaqeeffataarraa rabbiin maganfanne jechuu hiikkaan isaa warra nuti waa takka kitaabni nutti hin buune nabiyyiin nutti hin ergamne huma takka keessa hin jirru huma humaayii dhaloota bilaash huma humaayii nabiyyiin nutti hin ergamne kitaabni nutti hin buune qaceelfama barnoota hin qabnu bar kitaabni nutti hin buune hiikkaan jiru kun barnoota hin qabnu jechuu hiikkaan isaati isinii galee akkana jechuu bara akkana jechuudha akkana sheeka keenya fayyaade laallaan maal jechuudha nuti barnoota hin qabnu jechuu kitaabni nutti hin buune jechuudha kitaaba kanaan barnoota jee rabbi alal kitaabi warra kitaaba kenname warra beekumsa kenname jee haa ta'uutii haa jallatanillee maqaan kun kabajaadhaa jan gaafa gizee garii gaafa garii zammiidha jan gaafa garii madixiidha jan kitaaba jechuu kanaan yaame kana warra kitaaba barnoota qaceelfama ittiin bobba'anii galan warra qabu jechuu alal kitaaba jechuu jara kanaatu ilmi kitaabaa dhiise kanaaf daalliin jaaniin akkana jaameen jedhe nuti oromoon nabiyyiin qabnu nabiyyi oromoo takkaan dhageenye kaju nuti wallaalaadhaa barnoota hin qabnu waa'ee amantii keessa jechuu labsuu isaati tokko tokko masmarri harkaa bardee jira karaa maarree labuu kajaan waan akkasiifaadhaa jira amma haasoo kana gataafinnu laal akka jechuun faatihaa keessa jiru ihdina siraaxal mustaqiim namni nuti jaalannu kan nuti deeggarru eenyu feeta eenyu wajji jiraatuu feeta nama quraana hadiisa irra jiru islaminaadha nabi muhammad asaabtota nama karaa kanarra deeme yaa rabbi nu qaceelchi karaa diriiraa ta'e mustaqiim siraaxal ladhiina an'amta alayhim karaa warra irra qananiite eenyu warri rabbiin irra qananii jaraan eegareefu isinii lakkaa'e kan anis akka isaanin irra qananiu warra akkasiitiin fedha karaa isaaniitiin fedha isaaniin fedha khalas rabbiif jecha jaalatanii jibbuumi isaaniin fedha karaa isaaniitiin fedha isaaniin fedha karaa isaaniitiin fedha faatihaa keessa gizee salaannu kana inni du walaa uwwa baraa aboo maal jalaa ba'uu barbaadda maghduubi alayhim waladdaalliin kana jalaa hin ba'uu barbaada warra nuti kitaabni keenyaa mitiyyu warra kanaa rabbi magan balaa rabbi biyyarraa haa qabu chenda duba karaa warra jallatee karaa warra irra dallaname kun waan islaminaa malee jiru haduuda dachirra jiru irratti aammiidha jedhan wali qabata waan quraana hadiisa islaminaa malee waan jiru guutu balaaleeffadheeyaan faatihaa keessatti akkana jee qare walii gallee jira keenya wannin qaroo jiru kun isiniif galaami faatihaa keessattiin jee balaaleeffadhee fixe kanaa fi kana malee tokko hiyyaa miti angaafan du'e qiyaamaa baandiraa laa ilaaha illallah nabi muhammad wajjin haa kaasuun ja'a jaa'if keessatti taa'e walaa uwwa baraa eenyu wajji jiraata akka eenyu odoo taate feeta odoo duute eenyu wajji ka'uu feeta an akkanaan fedha boo kuno siraaxal ladhiina an'amta alayhim kanaan fedha akkana jaaduba walaa uwwa baraa akka jaaramna rabbi jecha jaalatuu fi jibbuu jechu walaa uwwa baraa on jechuun kun خخنا فكاتو قد بدت البغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إدو تنيا في إدو تيسانيتي
xilaatummaan arkamtee jirti hanga rabbitti amantanitti nama dachirra jiru guutuu naafi nama wanni waliin fitu yoo rabbitti amanuu taate malee tokko hin jiru. Kanaan filatta, kanaan nama keeti, kanaan saahiba keeti, kanaan jaalalloo keeti, ati asiin madaalta, asiin hin madaala. Finne hayyee kana boodarra waa'ee jireenya addunyaatti yoo deebite kun amantiidhamma kafaatiyaa keessa jiru kun aammiidhalleedha kana jedhama. Addunyaadhaa fi maallaqaa fi manaa fi sabaa fi dhaloota kana gizee deebite kanattis gizee deebite hogguu kun lamaan dhufee muwaaradaa janii wallole laal tasabaatii fi ta'amantii walit dhufte qabeenyi keenyaa fi diin rabbii kun gizee takka takka wal faalleessuu fedhe amantiin rabbiin itti nu ajeeje kunii fi akki dhalootaatii fi akki jiruudhaa kun wal faalleessuu gizee fedhe eenyu filatta gaafa waliin naqamte amma gizee nagaa akkas filannee Faatihaa keessatti Faatihaa keessa gizee nagaa filannee jirraa yoo filannee bara akkana mee rabbi nu haa filu rabbi nu haa filu warra rabbiin fileef nu haa godhu Faatihaa keessa filannee jirra reefu warra kanaatiin fedha warra kanaan faallaa guutumattuu rabbinarraa haa qabu aamiin jenne Faatihaa kan enneefi Faatihaa keessa filannee mi gizee nagayaa haaya gizee takka takka dhuftee lolaan wal qabdi dubbiin ooyiruun teenyaa fi diiwwal qaba lammiin teenyaa fi diiwwal qaban manni keenyaa fi diiwwal qaban mee asirratti kan filattanii eenyu irra isin jabajee yoo rabbiin gaafate hoggaa nagayaa reefu filanne wayitaa mokkorri rabbii dhufte hogguu qabsoon dhufte kan filattan yoo isiniin jee eenyu filattan mee kan filattan hoggaas mee eenyu filattan akkana diinuma filanna rabbuma filanna qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa azwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuhaa wa tijaaratun takhshawna kasaadahaa wa masaakinu tardawnahaa ahabba ilaykum min Allaahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiilihi fatarabbasuu hattaa ya'tiya Allaahu bi'amrihi والله لا يهدي القوم الفاسقين جين يا محمد يوته أبان كيساني في دلوت شنجي بانامي إلمان كيساني في بيرن كيساني في من كيساني في غوستي تيسان قدونيس والمانو أرمو يوني في جري إيغاري فولا كوينيخون وأموال اقترفتموها قبيني سنسي ولي قبدنيس يوته ومساكن ترضونها مني زنسي جالتني زيوتي أحب إليكم من الله ورسوله خان ربي في رسول الريو جالتن دين إسلام الرا خان مرتنا أبو هنگا بلسوم نوتي صلاة نقمنو يو خجت تنتات لا أبو نوتي متنا فيانا دنيا دا دلغتو جرا ديني وان جنين نقمنو amma nuti tasabaatiin nu jiraata rabbii fi rasuulaa hin dhaqqabnu amma nuti kana nuti tadiini raajaan tana hin dhaqqabnu yoo akkana jettan taatan rabbii isini qaddaree ji rabbiin fatarabbasu hattaa ya'ti Allahu bi amri hanga rabbiin qixaaxa isaatiin isini dhufu eeggadhaa jeen jendu kamirra jaalattanii eenyu deeggartaa alwalaa'u walbaraa gizee nagayaa Faatihaa keessa maratanne قابا دبي ولا فان دفته زبن طغى فيه الأنصاب يرون أمانتنا بريس النجاة قبضني بيجوكو قبضني نجاة جرا برنوتي نجاة جرا واني ريفو سنين جوكنا خاجتشون كم فني بيجبرو أسينا كيو ديمتن لال أكا أجائب جردو خن مصيبة رجام أمو سلا شريعة غيزتي me eenyu caala booda khatimarra dubbitana nin dhufa yoo rabbi inshallah waa wal fakkaati khanaan amma adillaadha numa janiin rabbiin waa'ee sabaatii fi amantii walcina eenyu irra caala jee diini irra caala jee namarra rabbi caalaa wallaahi je wallaala asduro wallaalaan taane male bar jechu qanfatannaa asdura
بر والله لان تاني مي ربي نو هارارم ربي نو هارارم ربي نو هارارم دبين دبي كناتي دوبا إيغنا ديبيه آية برو غيزت alaman dhugumatti amanuudha alaman amanuudha buudha rabbiif jecha jaalatanii jibbuu reefu jeesan quraana keessa rabbiin keenya kiyye laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir yuwaadduuna man haadda allaha wa rasuulahu walaw kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw ashiiratahum ulaa'ika kataba fi quluubihimul iimaan وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هنا قرت أمة تقول لي ربك لا تجد قوما أمة تقول قرت خربت أمانا نسان نما ربت أمانا تاني نما دي ربي تلاتهم فتخجال الله قرأتان إفي دين أركاكم نجتشادا وان دي ربي بلا ليفتو وجين جرو بربادو إفي دين أركاكم ناربي تيامن نجتشا نما دي ربي تلاتا قدتو جالالو قدتو خناوة جراتو اتفندن دو يو دوغان أماني جراتي يو دوغان أماني جراتي اتفندن داني خنما ملكة إيماناتي ملكة إيماناتا maal ta'uun jaalatuu dhabuun itti danda'uu dhabuu kanaa milikkata iimaanaata hin agartu ummata rabbitti amanne qayyaan kanaa wajjiin ha ummata rabbii fi rasuula xilaatonfate jaalalloo godhatan hin agartu hin jiruu iimaanaa fi haala kana wajjin jiraatuu hin dandeenye jechuudha dhugaan hin amanin namni tokko nama tokko dhugaan jaalate nama san jibbuus ni jibba amma namni lamaat keessa wal jaalate namni nama ati saahiba godhatte nama ati jaalatu jib ay sababa abaluuti jechammas gaa karaan addaan cita hayyee yoo dhuga rabbi jaalanne warra diirri islaamaan feene kana shaa itti jechuun laa yajuus akkana jechu dubbiin kun magana xawaa'ifa nama lafarra jiru afaan oromoo dubbatuudhaan hin laalan rabbi isaatii fi isa idduun akkamiin laalan malee dhalootaanii nama kalaalu jiru dhaloota keessatti namni akka ta'e ganaan isinii muuta ilmaan haadha takkaati fi ilmaan abbaa takkaati namni dhaloota yoo barbaadan ilmaan haadha abbaan tokkooti wanni lafarra jira yoo shanyiin adda adda fagaatuuf walloluu taate oromoonis shanyii adda adda hedduu qabdi shanyiin adda fagaatuuf jecha wanni eegaa ilmaan haadha takkaati fi abbaa takkaate amma ummanni naannoo tanaatii fi kanaannoo biroo ka wallole gamasitti shanyee ilmaan haadha takkaatiif abbaa takkooti hin jenne adduma fagaatee jechuudha amma iddoo tanatti santaatu oromoonis ilmaan abbaa tokkooti haadha abbaa tokkooti bakkatti idda fagaatan ni qabaami ibiddaami ganduma lama ka wallole naa godha lafarra jiru guutuu ka wallole oromuma wallolte naa godha nama bani aadam ta'ee lafarra jiru ka xilaata wal godhatu sababa dhaloota ganduma lama ka walib ba'e naa godha asuma sababni isaa maali kunis gaa gosaatti xiqqoo malee gosaatu adda adda gosummaa waan hin jee kun isinii galee jira laal gosummaadha taanis adda ballatte malee gosummaa maal garaagarummaa qabdi tun shuumoon takka walitti akkana taate jechuudha hayyee tokko akka kitaaba rabbii waa nama barsiisuu danda'u jiru faxinummaa fi ilaalcha namaa ka tolchu waa qorattee baasuu kasi dandeettii akkatti qabdu kaa sammuu jabeessu tokko akka kitaaba rabbi barakaa qabu hin jiru kitaabun mubaarakun anzalnaa akkana jeeni barisa kanaan akkana jee rabbiin keenya alhamdulillah ka kana nuu buuse alhamdulillah akka deema hay duuba maal goona nama shanyiidhaan wallolu ka lafarra jiru guutuu dawaan isaa maali jettee oo na gaafatte duuba maaliin sii deebisamma oromoo hawaasa ganda tokko wasana ooyruurra wallole jiin wasana ooyruurra wallolani irratti hin tumsinu addaan baafna malee akka ibidda wali qabsiisanii wal zallaman hin goonu addaan baafna malee walin zallaminaa wal zallamuun haraami jennaan reefu shanyii eeysaan fide gartanii bakkaan irraa fide sani gizee fiddan nama ganda kanaa irratti jechumaa bara kana fiddeetuma ganduma tokko dalaydaa bara achi gamasiin as fide bar as dhiyeessaatiin fide
Shanyi da aabba Adam hin jenne. Shanyi dafa gaatte malee ilmaan Adam qa. Insiidha jennini. Yaa ilmaan Adam nu manjariini. Akkanuma abbaan tokko. Kanu abbaati isaanii fi sabba. San taatu gaa gosti dafa gaatte malee gosti lakkatte fagaattuun haa wal zallamtu yoo jen gandummaa walitti hin bayinaa hogguu gosa adda addaa taatan. Kana jechuudha. Yoo lolli birooni taajettan ganduma gosti lamaa fi sadii keessa jirtu kun wal loluun ni taana uumajee kan hanganumatti hin kuffisan waa takka. Sababni dubbii kanumaa fi kun ta'uu hin qabu. Baane keessa. Laa tajidu qawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aakhir. Kanaa jecha shahiideedha jaantu. Ganda lama ka wal libbee wal loluun shahiideedha. Maali? Adda baafna moo shahiideedha jennaan. Ibiddaan itti dirmattan moo walii araarsitan moo Allah lalambii teenya jee gandi kullachuu haa waliin naa ba'ummaa. Fayyaa ta'e. Barakkana baga jiraatan. Akkasi. Waan dhaloota yuu kana beekumsa hiikkaajuun yoo dabaafatu feene dubbin akka deemte. Tana idduu dhufaniiti diin rabbi as idduu balleessan laal. Waan sammuun namaa murteessine. Waan beekumsa keessa hin jirre kana fidanii kitaaba rabbii idduu balleessan. Ganaan irra isinii deebi'a. Quraana keessa rabbiin keenya kijee yoo dhugaan ka rabbitti amanan taate nama diin rabbiitti laatoonfatu jaalalloon godhatanii je walau kaanuu aabaa'ahum abbaa isaanillee odoo ta'e ilmaan isaanillee odoo ta'e abbaan kiyya haqa rabbii beekuu qaba dirqama isaati duuba. Dirqama wallaahi. Rabbii isa kabaje san kabajuu qaba. Guddina rabbii isaa beekuu qaba. Yaa boo lammiin rabbiin beekne maal naa gooti duuba hoggaa akkasii hoo yoo ta'uu baate. Akka namoo kam hoggaa dubbiin akka deemte abbaa isaanillee odoo ta'e ilmaan isaanillee odoo ta'e shanyii isaanillee odoo ta'e kanneen Abii Bakri gaafa kan ilma isaan lola keessa barbaadee jambadiritti isin lammii teessanii fi shari'aa kamirra feete yoo isin hin jennu maal jettan gaa dhiirti kana kunooyi kitaaba rabbii irratti dhiirti kana laal ilma isaa barbaadee jan badri keessatti Abii Ubeyda Taamir ibnu Jarrah abbaan Nabi Muhammad arrabsinaan ajjeese jan ilma abbaa ajjeese quraanni kun kanaaf bu'ee bara. Rabbii keetiif ibbaa kee kamtu irra jabaaree futti galte moo kam? Kabajaa haadha abbaatii fi kabajaa rahimaa dhaloota ganda sadii haadha abbaatti kana reefu himeetiin jiraa bara dillaa wajjin. Kana balleeyse gaa kuni waan rabbi qoodeef balleeyse tarabbiitii irra jabduudha tarabbii irraa kafal akkana taate dubbii. Walau kaanuu aabaa'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ربي نمتسن قلبي ثاني خيستي إيمان بريسي رحمة إسراتين قلبي أمتساني ربي جبيسي جنة إسان نقوداتا تجري من تحتها الأنهار يا أمني كثير حزب الله خوني جمع ربيتي جال الله ربيتي أولياء ربيتي خنجري وري dalo hunda nama dalota miti amanti dalla yo dalota amanti taate dalota taate to qallali bar bodani muta me ilta dalota tun qallali bodani muta bodan na qaba khanani miti malim madalan rabbitti amanu da warra nama madalusan sanitu hizbullah jama'a rabbiti tuta rabbiti party akkana jamanisan jama'a akkas janin أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون توني ربي جماع ربي ورقر ربي قري هنگون إسانوما ملكا ودجي أكنا تاني ملكا وربان خفاتيا غيث الريفو قراني خنان نفتري خسورة توبة براتو غيث خجيرو خجيزيتان غيزيتا كتكني خغتاني نبر أنا كذي كغدال لغاني ننجين نمني كذي سورة سنكبيو أكا براتو رماري فورين الرحافو جنبر amma ga kadin dura da abbate ga rabbin sanu marran fudin du sura sani kaban je kare fusan yey akadem tibi qulin kana abaukum wa abnaukum kun sura san ke sai du namni madallin nama akana tarabbi khana allalam sahogu kana jennu duba khitamni rabbi kun gabrum ma da dubbate yo jano santatu kana dubbate lakki kana miti نبيين بلزما أمتاتين إرجمي نبي موسى يا موتين كافر بيا قبرهم فتى فرعون جام
نبيين كن أمتا كان أكيد بلسوم سي خود تورب خود تربي تيامنا دار بلسوم سي نمتي كسلا ربي فسي خلوبون ساي سقبروم فت ربي ساتي أكا قبرومو اسماو خود تربي تيامني آنغون غافني خود تربي تيامني غافتي نبيين تنقر فما جلا أمتا باسو إرغمي مكان سا نبي موسى قرآن نكون سورة قصص أكنا جامدو هاي يوني في كاچل فما ساتاتي أكنا أنجي أنا أبت بني إسرائيل قبرون فتجي ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان أمتا تنقر فما مجيسينه نمتيچ نمزلم فرعون خربت أمنو ديدغنا أغرسيسو بربان يا ربي نبيين كتير غبغنا خوني خنا هاي ها نبي محمد راو قرآن إسرى ندب إسرى خرب ندب تخيزت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وان فرعون بيقول قام دبتو راف كسان ديرادا صاحب شخالة جنين ذيل أوتاد صاحب شخالة نما كان لا لا كيت اللي دور دفنسان أكاسي قديتي أدو خيسب باسه كاسي تومه أدو تناولت ديسه بودو أكام يوجوته تنين جيسون سر رادوفته يا نماس كتاني كذي وجرام نامي چكاسي جلابا سوداف نبيجي إرغربين غورون فتا أكاسي أيه نبيجين أكاسي إرغمي مكان ساخني نمي مكانتا كيساني ساديرتو هايا دخا نبيجي غنيرت فرقان كيسا قرآن دفقان كتلفا مكانا كاكابوخان خانا راوغود بطو ربين بالجي بايلما سيني جير ربين ورّا أماني غاري دلگيف بايلما سيني جيراجي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض بكبوا والله إسان قدا أكا ورّي إسان درا دبري بيا قبطة يرون ثاني گينيان إراديمت إسان قونا جين دوبا بكبوا إسان قونا جينجي يودين جبهيسيتن جرو تيسان قونا جيني بايلما سيني ربي هذه الحرية هيا أما مالتو دبتما أما بلسمان الإيمان والعمل الصالح ربي تأمنوا في غاري دلقودا جيشو من قرآن نقول ربي تأمنوا في غاري دلقودا جيشو من دعاف تينيا بر دعاف تينيا ديرون دنيا أبدي متي ربي نجير آچه صوف حقا صاحبه خوف جيران دے وربو وہ کل دین ایسا جرتی ربی جا اکناف جیران دے اہل المادیات یا آقی دبی نتی ونی ربی نجیر آچه صف تنافی امان ورہ امانے گاری دلگیف بکبو آئیسان گوڑو ربی نسانی بائلمے اکنا جی خانا ربی نسانی بائلمن لا استغلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم والله رب قيساني مجي يسوفو دين ثاني جالة سن قيساني مجي يسوفو دين ثاني جالة قيساني مجي يسوفو يو إسان أمناني غاري دلغن دنيا قيساني تلچوفو يو إسان أمناني غاري دلغن الإيمان والعمل الصالح خانا لمان يو خانا قدنته خربنا كان إساني قدو فوجي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا والله خيساني بكبوسو فو إساني ججيروفو إيغا يادو إساني تي نغا ينجراتو خبك إساني بوسو فو إيغا نغا يادان جراتني بوت بكا يادان جراتو دا نغا ينجراتو خبك إساني بوسو فو يو إسان ملتان يو أمناني غاري دلغن biyyatti jiruu keessa bakka bu'aa ka isaan godhuufu yoo isaan maal ta'an yoo amananii gaarii dalagan diin fedhan kana mijja karabbi isaanii mijjeessuufu akka isaan fedhanitti yoo isaan amananii gaarii dalagan hay dubbiin hundi maalirra raate ka diiniin fedhajuun koottu jin ka duniyaan fedhajuun koottu jin ballina waayyuutiin fedha kajuun koottu jin shartiin rabbiin baay'ilama ittiin seene al-iimaan wal amalu saalih أمنوا في غاري دلقو ربي أمنوا في غاري دلقو خناتو هنو بل نبي يلمانيتي ظلم جبو خطاب خنا ربي النبي موسى إرغونو همو ميكا من نما تاتن أكتان هيه مي نبي محمد را هجرا غافبو نبي محمد هجرا مكة مدينة غافبو مالف به
ديني ساركت قميتي دين كنا ناركت تنطويتني جالال دين كناتي من ديسه قبينيا ديسه لمي ديسه غر ربي سابي هجرة غدانس غر ربي في قاما قلبي دار أكنا جام إنوتي بكا جيرون تنيا تو كم تو أمانتي تياجان كم نو أكنا دوغان نبي محمد جلايان إسلام وينه نبي كينيا كنا تاي لال إرجمان كينيا خرب بينو إرجسون ني ما ربي تي خرب بيني ما دجيه سانكا بري سارب بيني ما دجيه خرب بيني ما دجيه سون أكل لفين سنينجي قبين يديسه بيديسه دلوتا ديسه لفافي لفه ديسه لوجه رب العالمين ربي فجج ولا هو براء دوي دده چيرتي نمرتتن دوي دده چيرتي نمرتتن ربي في رسول القرآن حديثة لا ورقرا كان جل ديمه مرتن دوا أكد ديم تدبي ملء أكنو تيجرته والله لا نفكيسه تولى لا سنبودر نفودا تادو أما علمي أدلة دا وجهك أبنا لا هاسوا كنا أدلة وجهك أبتوه نكايا دقيا نبي محمد أشير ديمه غافاس نفو بليسوم ما دو غوجن هاي ماليف ديمه نما في مقاطعة وايو تريس إلا الشهادتين لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون وان اتيامن خنا بكانغو خنا نما بليسوم سدو جرون دنيا دا دين دوبتي اگتي ديني انددور كتاب ربي تي انددور اينيون اندر رجالة دا قرآن حديث في اسلامين نادان دين كنان اندر رجالة نمر مخاچي ترى خانا كبون اندر رجالة علامن را بيا في بيا را خنان اندر رجالة بيا في بيا را خنان اندر رجالة ديني دنيا را تربين جالت خنان رجالة ولك كبا أكسي ولك كبه خمال كن ملكة إنيو دلعي نغرسي سيو نونجمال هجرانا بيتي في خساباتي فاتحة كيسا كرانين جنره سورة توبة تي خان كبن جنة مس ملكة آمنه مونا منه قرآن نودا قد سمع لا تجدكو مناس كيسا جرين جنة مس أكدم خطاب نكون كبار الله كي كسيمي تين كنن جنو والله لا جيسني نبي موسى نكنان إركميدا يو بربادني تفدن دي إسان ظلمي يو دفتن أمس إسني بلي سابايلا مسيني كنو ربين أما يو إسن غرر ربي بيتن فلنحيينه حياة طيبة جرو غاري دا جراچ فنجي بايلا مسيني يو باني تفدن دي أما وخرام بنا دخنو أكد دي ما آيا خانا دي بيه هجرانا بي خانا را ولا هو براء لفافي لفه تنير ربي نوچالا لمي ربي بين ربي غيافي ارغماساتي قرآن حديثا ناچالا تنافجه چبوبه تنافجه چبياده منجي أكنا تاكا اتيادو كمنا هوغاني في أكا مدينة دفت لولي بدري تيجان لولا بدري تيجان لولا بدري غنا لولا لمي ولبه ما لمي تكا ولبه لمي ولب باتتون قريشي جامتي ورا عربا خان لمي رسولاتي لمي ارغم ربيتي قريشي جام جريخون يوم الفرقان جي ربين هايه لمي ولب باتي أبات المبه أدير في أخا خودا ولبا ورغند تقوتي ورغند تقو كن سبب نساوان الر ولو لني نسينما أسجلا وابرويانا بكدا أسجلا وابرويانا خوني آداب لولو ديما خا آداد لولو ينيو أبي جالي خا أمانتي لولو ينيو نبي محمد جري خون شنية تكاني سنينجي قريشي دا أكنا جام خون آداب لولو لولچيسان آدادا أبي جالي لولچيسان أمانتي نبي محمد أكتي والقدة سبب مالي ولي بيجرزون سبب آدا في أمانتي ولي بي مال جي أبي جال كعبة دانانه يا ربي محمد كنجيجن محمد فارفما يچوبر رسول ربي بانا بكر فارفما يچو مكان كن إيكانيسا خيدو ربي فارسي جنماس إني إفيفو حالة اتن فارفمو هدو خاقبو جن إني نبي جي كسي تدو
فذو العرش محمود وهذا محمد كما قاله ثابت أكديم تدبين خانا وقواته كعبانا نيجن يا ربي إنكم سبقين يدباسه آداتين يبليسه أبو نرقيسني آداتين يبليسه ين آدان ورمو دا أمانتي هل جدن أكبر كتانا ولين برباد دني فين قودا خانا دو بيكر wanni lolli badiri irratti khanu malal he aadaan oromoo kabajamu qabdi tana ta'uu baattu diin rabbii badu qaba qaje abi jaalidu akka deema jarri wallole kun amma kam gootan seete laalla kam gootan seete aadaa oromooti fi islaaminna akkamin laalta jee tokko gaafii siiqen kanaan sababa lola badiriitiin jaa jee tokko gana sababni isaa lola badiriiti jiin aboo lafaa fi lafee fi dhalootaa fi biyya teenyaa fi amantii kamturra caala kana hijiraa rasuulaatti makkaa deemuudha jiin aboo lola sabaatii fi amantii kana waliin akkamiin laalta yaa aboo kuni lola badiriiti jiin sababni lola badirii maal sababa makkaa deemuu himega akkana irra caala nabi muhammad dalagee nu garsiiseen jeemi sababni lola badirii amantii fi aadaadha fayyaade amantii fi aadaa aadaa teenya balleeyse je kaabaan naannee reefu kadhatti hin dhaabe kaabaan naannee yoo saati bar rabbi firraatti kadhatu jira beekan bar namuu gizee afuufuu kana hin taatu jeetuma ari'u jira beekan kaabaan naannee jan rabbi firraatti kadhate jan eenyu rabbi kadhatu jira nabi muhammad firraa rabbi kadhatu jira yaa rabbi isa kana ni gartayye jan kunoo aadaa nuti dur qabnu balleeyse dhufe amanti jee manguddoo teenya dhaloota keenya abboota keenya arrabsee haqarran jirtanii rabbi malee waa takka wanni kanaa shirkii kun haraami jee aadaa teenya hambise muhammad jee jedha na dhageessani duuba kana yaa rabbi isa kana irra nuwaansi haqa rahimaatii jee jedha in tastaftihuu faqad jaa'akumul fath wa in tantahu fahuwa khayrun lakum aayanni kun akkasi bu'ee jentu du'aayin isin kadhattan qeebalamtee jirti yaa rabbi naafi muhammad karra dhugaarra jiru dabaasi jettee mee kunoo karra dhugaarra jiru asaabaa nabii caalchifne kaafira badiri finne karaan kanaa irra karaadhaa biyya addabaafne jirra jee quraana buuse rabbi isa ijoollee ajjeese yan jaarsareefu aadaadha akkasitti kaaba waywaatu san ijoollee ajjeese yan akka deemti dubbiin laal amma ganaa akka isinin walitti wanye akka walitti fiine dubbin saba lama wallole sabni lama wallole kun sababa amantiitii fi sababa aadaati yoo ta'e kuni lola badiriiti jin warri aadaadhaa karan namaa ba'e waan shanyii teenyaan dhiifnu jee qureeshiidha nabi muhammad warri ba'e badiritti malaayikaan nama 5,000 fi meeqaa bu'e jedha guyyaa sanee akka deemti dubbiin kana hun deebi'ee waan biroo dubbii fakkeessa dudha hoggaanii fi biyyaa fi kanaa fi addunyaarraa isin gaafatan hijiraa nabii godha hoggaa lolaa fi walaa'uu wabaraa'uun kana isin gaafatan lola badirii godha akka deebita hayyee as deebitee gaamma yoonii fi dhaloonni kunii fi amantiin walafaan dhufte nuti rabbitti amanuun feenu dhaloota malee yoo jano durumaa'u nuti oromummaa duraa amantiirra oromummaa dura yoo jano akkaan jedhe keessanii oromummaarra amantiirra oromummaa dura dhufe yoo jano amma asitti deebisaan lama tokko kan irreefu hime sadi tokko akkaataa lakkoo isa sabaati namni kun duriif gaafa uumamu laal amma gaafiin bakkaan irraa ka'e qabatanii bakkiin irraa ka'e sabaa fi amantii kamtu duraa oromummaa fi islaamummaa kamtu duraa akkaan jedhe keessanii oromummaa fi islaamummaa kamtu duraa gaafiju kanarra maal jen kun deebisaan isaa qallaali bareedaadha gaafiidhaa inumaa bareedaadha dura namni kun oguu uumamu ilmaan haawaa adami
ilmaan haadha takka kan reefu baay'ilame san ammaan irra dhufe ilmaan haadha takkaati ilmaan abbaa tokkooti kanaaf bal'atee dhufe nabi nuuhi irraas dhufe nabi nuuhi kanaan abbaa lammaffaa janiin eega aadamii xuufaan janii bishaan samii buusee rabbiin lafaa baasee samii buusee lafaa baasee waan lafarra jira guutuu fixe rabbi ummata rabbi kabreef kanarraa shanyiin namni sadi qofti hafe seenaa guutuu qaba warra dachirra jiru ifi quraanni wasaafaati quraana keessatti kalaama rabbii keenyarraa bakka kanaa jira seenaa tana saayinsiidhaa fi maaree waayyuu beekadu sadi qofaa irraa hafe haamee fi yaafis haam saam ijoollee sadii irraa hafe sadeen tun duwide dachii kanarraa adda lammi bahe achitti bakka nabi nuuhi sanitti ilmaan abbaa tokko goone achi gamasitti aadamitti ilmaan haadha abbaan tokko goone amma bara lammi namaan lakkaa'u jira akkasi as finne yoo nabi muhammad ergamaadha arabatti ergameef kadidan taate nuufi isaan ilmaan adeerraniiti abbaan keenya tokko nabi nuuhi laa yoo sabaayaatan amantiyyaanu janii yoo ka sabaayaatan taate duuba ilmaan abbaa tokkooti akkatti hookamnu gootan walumaan qabna hayyeega naa jiraadha kanaa bara walumaan qabna tolaa dirqit ilmaan abbaa tokkooti abbaan eenyu nabi nuuhi ilmaan nabi nuuhi irraa horamne nuti yoo nuti ilmaan nabiyyiiti jechuu qabalfan ta'ee sabatti dhalootatti nuti ilmaan abbaa tokkooti khalaas shanyuma lakkooyne achi geenyeen gamasitti ilmaan hawaa adamii ilmaan haadha takkaa abbaan tokkooti eegana as deemi ilmaan nabi nuuhi ilmaan nabi ibraahimi wajaalnaa fi zurriyyatihi man nubuwwata wal kitaaba inni khaliilur rahmaan kun ganaa horteen isarraa dhalattu kanaan nabiyyi ta'e arabni kun hortee eenyu ta'e ganaa deebi'ee hortee nabi ibraahim ta'e wal arabuu min zurriyyati ismaa'il hortee nabi ibraahim ta'e nabi ibraahim kana dura nabi nuuhi jira kan reefu hime sanii jira achitti sabbaan keenya tokko karaa nabi nuuhi irraa himne sanitti nabi ibraahim birattis tokko millatuna waahida amma eessattiin isin oofu jira amantiin teenya takka dhaloonni keenya tokko ka dhaloota falmee akumatti maali ka amantii balfee kam jennaan haya dhaloonni tokko lakkaa'e afaan oromootiin lakkoo'e nagaa qalamaas fidadhu ka shanyii teenya saba lakkaa'u beeku as baasaa uma jeniin nuti durirraa kaafiraa miti ilmaan nabiyyiiti na'uudhu billaahi lammi rabbiin beeyne rabbiin jiraachisini laallal aadam nabiyyiidha ilmaan isaatti ergame jedha akaakoon itti aanu nabiyyiidha ilmi itti aanu maas nabi nuuhi nabiyyiidha katti aanu nabi ibraahimii jaalalloo rabbiitii nabiyyiidha nuti hortee ambiyootaati as dabarsi kakkootu yoo adda fagaatuudhaaf jecha laallal yoo lakka adda fagaannu wal arrabsu qabnaa taate sayyoo taate kun ilaalcha gowwaadhaati namuma ganda keessatti shanyiidhaan wal qoodu qabna jee san ta'a ka gamasiisu waliin jibbineere laallal ifi immoo gamasi tokko laal birkii tana keessa deemee dhufe haasawni kiyya kun isinii galee sila laal akka tasbiit dirtaniiti callee akkasi dirtanii gamasirraa akka lakkaa'aa dhuftan waan asii malee kaasii achiin hun ta'u yoo jee kun rahima ifiitu arrabse oromoo tuq oromoo qofaa miti rahima arrabse jeniin mure jaama ka rahima mure jannatan seenu muslimii odeessi jaa akka deebi'a gana ka duraa sun dhaloota keetii miti ka abbaan kee abbaatti aanu lakkaa jeniin mucaa tokkoo fi tokkoo wal qabe darasaadha ni galee mire ummata akii tokkoo walit dhufe oromoon nuti takkaa rabbitti amanneen beenu jee akkana ennaan ka darastichi kun kiyyeen meechina lakkaayii jeen saba oromoo kan achi lakkaayee xoofee nabiyyii kana biraan gahe katabatee deemaa ni bara silaa yoosaati wayi mismaaruu deema kun qarra beekumaan ta'in achi ofi katti aanu jeen katti aanu kun nabiyyii ta'e asit dhaabbata jeen bakka dhaloonni oromoo kun qaxxalliidha jechuuf deemta abbaan qabu garachi aanutti quluxeedha jechuudha jeen
gaafa kanaati saba kana arrabsitee jirta seeraan gaafatamta jeen. Saba arrabsitee jirta seeraan gaafatamta jeen. Akka deemti dubbiin. Laal isin nama hartaa guuttate taa sammuu teessanitti. Kabiroo dhufu isinitti taphata ijoollee teenya na dhageessanii. Kabiroo dhufu isinitti taphata dubbuma akka dhugaadhaa tan. Maal jee yoo rabbi kafarre malee nuun taatu jaabar gammachumaa hin qabnu jaabar. Kanaan nu gabroomsee siin jaabar. Kitaaba rabbii kanaan nu gabroomsee siin jaabar. Atimma kanatti dhiifteetuma dhalootuma sabaa kana haafte dhuftee bilchaattee jirtaa isa dura bilchaattee miila xalafaadha naquu deemta. Kana naannessitee gizee geessitee aadamiin geessu karaa kanarra wanni dhufe guutuun isaa warra kitaaba rabbii biyya waa'ee islaam. Adam islaamaa, nabi Nuuhi islaamaa, Ibrahim islaam. Horteen asitti akkanaa fi akkanaa jiru kun islaam. Nabi Nuuhi, Isa, Musa, kan nabi Firaa'oonatti ergamee reefu jiru kun inni kun hortee eenyuuti? Hortee nabi Ibrahim achi asi gamana. Isaan asitti islaamaa warra Yesuusitti ergame kun eenyu jaama? Hortee banii Israa'el ilmaan Ibrahim. Akkanaani wanni lafarra jira guutuun ilmaan haadha takkaati abbaa takkaati. Muuminaa fi kaafiraa irra walii gale. Ilmaan haadha abbaan keenya tokko eega taate. Adda fagaatuuf jecha malee wanni wal nyaattaniif maali jinka? Adda fagaatuuf wal nu nyaachisa yoo taate Oromoon lammiin isii ibidda hogguu taate edaa walirra golisuu qabdi jechuu keeti ati jinje. Fiddeetuma Oromoo walitti harkaan hiixeetemma. Tagamasiisan lakkaa fi dhufteef himi. Sababni waliin naqamuu qabaniif maali? Xiqqisho matummaan adda jee taanaan namni wal xilaatonfatu qabaadhaa mire. Eebar reefu gizee lakkooynu waan lafarra jiraa guutuu ilmaan haadha abbaa tokko gooneef finne. Akki kun tahuun qabu eegadda fagaate waan juutu yaanni dhufe. Edaa lakkadda fagaatanii wal balaaleeffatu jira jettee xamma gana Oromoon lakkadda fagaattuu wal balaaleeffatu qabdi. Jechi kee kun yoo sirrii ta'e akka shirgoota duba. Haajimmaatii fi Harargee, Habaalee, Haarusii naannoo Oromiyaa waan jenguutu waliin naatechaasii kana. Waan sabni xiqqisho dafa gootee aslitti beeki dameen takka. Dameen tun biqirraa magarte takkaami hundeen isii. Xiqqisho matumaan adda jee taanaan wal balaaleeffatu qabaaf deemtaa dhagaa. Banii Aadam wanni jaan kun adduma fagaatuuf jecha yoo wal balaaleeffatuun isaa hatan danda'amu taate. Hatahu taate. Kanummaan ganda keessa jiru kunu yoo xiqqoo mataan isaa adda jee edaa gandi wal balaaleeffatee waliin bahuu qabaaf deemtaa jee. Yaa Allah akkasiisa akka deemti. Lola sabaa kitaabni rabbi kam jee laala hogguu jana kam jettanii deebiftan gana lola sabaa ganda shanyummaa waliin beekanduma tokko godhi. Ibiddaan ittiin dirmatin ganda keenya zulmiin haraami jaaniin malee. Dhaloota kana waliigala rabbiin maaliin marate? Namni lammiin dhaaddatu shari'aa keessa hin jiru. Lammiidhaan ifdaaduu wallaala jee kitaabni. Maaliif jecha? Qabeenya nama dhumeetiin namummaa guuttatu deema jee. Faaruu nama dhumeetiiniif guutuu deema. Bareedina nama birootiin faarsuu deema sammuu keessatti hirrina jaama jee. Kun kaayoo qorannoo saayinsiiti. Namni tokko qabxii maaliin fida? Mataa isaatiin fiduu qaba. Maqaa fi abbaa kabajamoo. Maqaa nama kabajamaa baafatuun kabajaa namaan ta'u. Abbaa qaaleessa maqaa fi kan adda baafatanii. Maqaa fi eenyu qaaleessa? Abbaa qaaleessa. Dalagaa fi abbaa qaaleessa. Ani akkasi jechuun kun hiikkaan isaa. Ani akkasi jechuun kun qabxiin ittiin godhu qabxiin tiyyarraa kopha qannaa qabamti. Sabaan dhaaddatuun aadaa wallaalaati hadiisa irra jiraa beekan. Maali jennaan qabeenya nama birootiin if guutuu fedhee jee. Nuti lammii kanaati jee ganda keessaa akkanumatti. Akkanaanii miti. Akka taate kana sun duruu tahee du'e. Abbaan ta'ee sun dhuga qabaa tahee du'e. Sanuchuu isaa uffate. Ati ta'e irra taakka kophatti barbaachisa jiin. Faarfamtuu eegada laydee booda jiin. Walii galee? Faarfamtuu eegada laydee booda jiin. Dalagaa wallaalaa jaamaa ilaalcha nama sammuun qabneeti janiin. Ta nama birootiin if guutuu jaama. Adda isinii baatee boo dubbintu? Adda isinii baatee? Nabi Muhammad xiqqi jeen yaa Faatimaa yaa intalatiyya jeen.
دنيا روان فيتنا قد لبوت عبادة دلقي ربي خجل أفباسي جين أباس يا أدير ربي جين يا أخي نمني تايفي دلقتين تا هاي خانا محمد أدير أساس لا يسفا إراغوتون تو انت لنبي تسلا دلتي إراغوتون تو دبين تاباني في دلقتين مالي خاناني نفدا دادا متي دبين أدبافتني أما آدا جيرينياتي في أمانتي في صدركتي قبطي جولم من غيث برتو मुचान तो को कप्ती कैसा तो को पायोते इन्हीं को खवाता कुबे खरा दियम तुम्बे नहीं होते मुचाके न्या तक ने चुराफ खाना वे निकल निता निम्मन तना कोरमाता आंगे इन्हीं नहीं सकता का अर्का तो नहीं दंडे आएंगे खेन्या कक्कना आती हो जे इर्री नहीं सा खाना तिंगुत्ता तो फेडू जनीन इफ सोबे जनीन खाना अद्दा बापतनी आसा kan syariati ada walalati shanyingandi walid adatun kitabni rabbi wani jefakan alhamdulillah alhamdulillah khana bira kutegana wahe saban walibawud asamni wallolu kitabni rabbi mek kamil lala saba wallole shanyi wallolti shanyi balli siga duide de kirabar bakata kakante nyi dubbillal hadidemtu killen sa qorachisi shanyi wallolteni sinin jemma mal jamaa yoo jaan ganda keessa shanyi takka fakkeenya na godha shanyi lama ganda takka keessa ka jirtu sanuma ka warra wasana irratti tumsa warra walii beenu wajin nama lama ka wallole kachirra tumsa walii bee ka tumsa oriyu kanaanis dhaabbadhu jiin warra wal qabeenis aboo wal zallamuun haraamii wasana walin dhiibinaa jiin hayyee والزلمون حرامي دان التيمة ملي والقبا والدبمسيسا غندي قوتون قاداتي كانتا دا هنجانين دوي ددچي روان جرون همو جرابه كت توكو ملي توكو جراتين حرام سنيس بني آدم خنيس بني آدم ilman adabban tokko tirefu ni sinimemi anti suntau gahaso kanara sunis bani adam asinga somalen bani adam agarte asiolin bani adam ilman adabban sa tokkoti shanyi tadaballate adduma fagate abban ume tokko rabbal alamin wal zallamun harami da ittim tamale kun kana fude kana godu qaba bakki namni itti madalamu haqa eeggatu keessa waluma qixanamoma rabbi uume uuma rabbiti saree zallamuun haraami kitaaba rabbi rebbo intalti takka bashoo hiitee ibidda seente yanqonqoo dhorkite waan lubbuu qabu hamiidhuun haraami akka deebi'a kabajaa ilmaan namaati walaqad karramnaa banii aadam bikki namni itti madaallin isaa wal caalu isaa waan juddachaan inna akramakum يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكيد يا المنما نتي ديرتك في لا تكرائسين أمنجي هوا آدمك بر قرآن كلام ربي تبربو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ديرتك في لا تكرائسين أمنجي ilman haadha abbaan tokkooti ji wanni bani aadami wanni jaan kun haadha abbaan isaanii tokko jechuudha. Bani aadam kun haadha abbaan isaanii tokko jechuudha. Kanarraan uume taatu ilmaan hayyoo waliin tuqina. Ilmaan abboo waliin tuqina. Eessa lafarra jira bani aadami. Nama caalu yoo barbaadan qabxi bootaan itti qabamtu laa raayitu waan jantan. Ijoolleen beeytaniifi qabxiin bikki itti qabamtu eessaa yoo ta'e inna akramakum inda Allahi atqaakum irra kabajamaan keessan irra caalaan keessan rabbi keessan biratti irra rabbi sodaataa keessan namni nama caalu rabbi sodaadhaan caala rabbitti amanuudhaan caala haqa rabbii beekuudhaan caala nama duniyaarra jiru kana eenyu jaalatta boo nama rabbi jaalatuun jaalatta eenyu deeggarte nama quraana hadiisa deeggaruun deeggara kanaan nama kiyya bakka addanaa baate anarra boota caalmaya namaa bare kabajaa namaa bare amantii fi sabas bare agartani maaltu dura inni tanaa duraa fi sanii duraa haasa'u jira wannummaan nama ta'ee lafarraa dhalatee islaaminarra dhalatee akkasit dhufe du yoo akka waan akii talabu jirtu takka garte
nuti shaytaana bani aadamii miti yoo jee malee naar kaboo hundin de wogguun sabatti lakkaa'e bar kanuma maqaan inni baafate kunu maqaa nabiyyoota yaa akhi maal taata rabbi yaa maqaa warra khayrii hunda baafataniiti maqaa warra khayrii hunda baafatanii rabbiin beenu yaani qaani rabbi jedhu nama dallanaa mishee kai maqaa warra khayrii baafatanii nuti rabbiin beenu oromoo waaqeffata rabbumaa hin beenu yaa daa'isaan kunu saboo nama garii jiboota mana isaaniitii irra waa beeka jedhi amma kana yoonii fi tokkootu bar shanyiitti lakkaawwan olii tanatti shanyiitti lakkooyinaan islaaminaa irra dhufee miire nuti takkaa rabbumattu islaamu hin beeknu hin jenneere aadaan teenya eega jijjiiramte gabroomni achiin galchuu deemaa beeka waan teenyan ta'ini dalagatu jirraa tanaaf jecha gabroomni galchuu deema kun dura deemee dura fiigeetuma asiin haada as keessaa walitti fide duuba hidhaa qomoo jalaan naanneessi gubbaa walitti qixxe dhaloonni kun abba qabaame ichi lakkaa'e jeen dhaqeetti kaasheekkanii fi kanaa fi kanarraan bee nabiyyootaan akkana aadami dhaqee bara hayyee eenyurraa dhalatte hin jenneeni islaamarraa hin dhaladhe ammas ammumaa ubar islaamarraa hin dhaladhe gaafuma dhaloota lakkooytee uguu amata kumaa fi miliyeenaanuu naa oofi islaamarraa hin dhaladhe yoo shanyis barbaaddeedha akkanaa hogguma dubbiin tun dhibdee achi deemuu diddee nuti aadam dura jirraa shayxaana irraa dhalanne abbaan keenya shayxaana namni tokko akka a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim akkan jenne jedhan dubbii takkitti tanaaf fatanaa kuffise tasaba lakkaa'uudhaa tan warra oromoon takkaa rabbitti namanne jiru an saba rabbiin beeyne lammii rabbiin beeyne beey magan naafi isaan walin taanu hin fedhuan duyda dachi irratti ilmaan namaa wanni madaaluun rabbitti amanuudhaan hin madaala akka qur'aana kalaama rabbii keenya kaamma dhageenyee kana inna akramakum indallahi atqaakum irra kabajamaan keeysan rabbi biratti irra rabbi sodaataa keeysani lammi shucuuban wa qabaa'ila gosa xixiqqoo fi gurguddoo goone je akka namni wal beekuuf akka wal beekuuf duyda dachii kana guutuu biyya waliin geenye jee rabbiin kana hundaan gosuma janiin waan lafarra jiru kana guutuu isaa gosa janiin haadha abbaan isaa tokko quraana kanaa hime nama lammiin isinii dhufe kanuma lakkooytaniif quraana tokkicha kana qaraataniif dhaloota taatu kun guutuun tokko muuminaa fi kaafiratti eegan addaan qoodame nama caalu yoo barbaadde kunoo dhaloota keenya jijjiiranii yoo barbaadde dhaloonni keenya islaaminaa irra dhalanne amma zabana amata 5,000 fi 200 fi 150 kanaa miti kadheen gaddaa kanaa miti kana raachi akka dhufu adda fagaatuuf jecha wal qooda yoo jette santaatu oromoonu adda fagaatuuf jecha wal qoodu qabdi jin eeyti isuma haasawuma kana fuute amma adda fagaatee jira kanaaf kana hin jenne santaatu oromoonu adda fagoodha qabdi warri adda fagaatu qofaatu edaa wal nama dhabsiisa edaa adda fagaatu qofaaf wal jibbitanii santaate taanaan oromoonis hanguma adda fagootiin haa wal dha'u jechuu keeti ilaalcha badaadhaan deemta namni akka keetii damiin ta'u jeniin dha irratti Allahu akbar Allahu akbar falillahi alhamd falillahi alhamd falillahi alhamd waaqeffataadhaas kanumaan irra dhayi rahima murtee ati shanyii hin beeytu shanyii qoradhu kootu jeniin amantii yoom jammarte maarreen maal jammare aadaan oromoo yoomi kana yoo deebite immoo hidhaa asiqqit gootalaan yoo kana kaaftee yoo dubbii tana kakaaftuuf taate asiq hidhaa qit godhu dandeessa asuma fuuteeti waan aadaa oromooti janii duyda dachii irra dalagan guutuu bakka wali qabda takkitti tana malee fixadhee narraa qabadhaa tana fuuteetuma bakka wali qabda eenyu dalagee zabana kama eegalamee gaafatta abbaa eegalee fi zabana dalagame sumaa fi maslaa amata 200 fi 2,000 juus 250 juus akka jeessumaa fi inni irrumaa fuudhee waan inni siime san oromoon san dura dhalatte moo san booda dhalatte jiin san dura jirti eega san dura jiraatte aadaa amma dalagamtu tana warra odoon dhaqqabatin du'ee jira aboonna dhageeysanii aadaa amma dalagamtu tana warra odoon dhaqqabatin du'ee jira oromoon ta oromummaa odoon guuttatin duutee jira jechuu keetiyyiin saba arrabse amma kana numa qabda bara qabuuf deemta beekadhu hidhaadhaa beeke haasa'u xalafaadha nama oromummaa odoon guuttatin du'ee jira
خبودا كنا أورمو مو خدرا سني أورمو ريتان خدرا سني دركي سيجيس يو خبودا تيجي أها إذا تدلو تنقب دواتو قتل لي دجني الله مو كنا ولين قرتامي توكيتشي ساوي سينيتشي بيه دوفه ولي دمامي سخنتا تورمو سبا كنا كنا غوتي جرتاتي intaane khabirootis dhufee yotti daate numa taa'ee daa oromummaan tun dhaloota miti afaanumaan fitti ifumaan oromoo fi jechuu baan taa'ii jettan yoo dhaloota taate yooniif kana dalaguun oromoo nama godhe warri odoo aadaa amma dalagamtu tana hin dhaqqabatin du'e oromummaan guuttan jechuu keeti oromummaan isaanii guutuudha eega guutuu taate kun edaanu oromummaan guutu oromummaan tun dhaloota birooti jiin kanarra walaba duruu waan amma dalagan ta guyyaa akkasii maarree ta'a akkasii maal godha akkatti kana ta'a waan jan guutuu duruu xap hin garree dhimma Allahu akbar Allahu akbar falillah alhamd haasawaan isin injee keessa adilla gizee deebine quraanaan eegaree fuqarau qabattan hoggu ilaalcha sammuutii fi kaffalma kopha danda'uu yoo barbaadan وهما لمان تناقفا قبطلا تسبل كاو تريفوسن akka khabirooti qorichataatanii isin raafedha ijoollee teenya nama reertanii akka khabiroo qadii rabbii tuqu hasaba tuquuf qorichataatan laal waan hin jirre si faarsee rabbii wal si dhoorku deema akka nama diin rabbii jaalatu inni immoo si kafarsiisurraa haaja amantii biroo si qabsiisurraa haaja hogguu dhufee saba si faarsammoo akka nama saba jaalatu ati saba kana keessa beeyte shanyii ganda qamasii gamana isaa lakkaa hogguu garte dhaabbadhu jettan as biran kutinii wasana beekumsa akkana qaba lamaan kana qabattan laal hogguu afaaniin falmat deebitan aadaa oromooti janii waan lafarra dalagan ta shari'aa naanneessitu guutuu ta shari'aa wal faalleessitu shirkiif keessaa qabdi waan shirkiif keessaa qabu kana guutuu fidanii kanaan walit dhawan asuma fuuteeti haraami jettee afaaniin hin jirjirtu kitaaba kana si harkatti arrabsa yookaan isliminaa tana si harkatti arrabsa yookaan kunoo kanaan nu gabroomseen siinjee jaa yookaan tana kadhaabde if qabbaneessiteetu magaalaa fatina nama siyaasaa taate if qabbaneessiteetu makara dhaabde fayyaade waan sirrii jetteettan waan aadaa oromooti janii dhagaa fi muka jalatti bishaan halkanii guyyaa amataa gadaa waan dalagamu guutuu waliin naadachaafta lafarratti nambisin asuma fuuteet aadummaan tun yoom jammaramteettan oromtichuma jammare yoo siinjeewo isuma san inni abbaan qabuujiin abbaan isaan dalaynee jee isaa dalage dhugaa isaatii baga dalage edaanuu inni namummaa abbaan isaa irruudha isaa guutuudha jechuu keeti jin yoo kana dalagan malee oromummaan irratti hidhamire kanaan nu gabroomsee hidhamire akkana gaantanumaan qotuu deemarra abbaan inni irraa dhalate sun edaa irruudha isa qofaa guutuudha jettaan oromtichaaf ka dalage amata 200-300 sumaaf lakkaawan numa lakkaawan hunda waan jiraat jecha tokkicha kanaa kuffise waan lafarra jiraa warra aadaa guututti ramiim boorrii kaafatteetuma jala buutalaal gaara hunda diiga Allahu akbar galata rabbiiti alhamdulillah inni baan qabu oofidu sammu naannee isu deemta qaceelloo rabbii kenna silaawii ati sammuudha naannee isu deemta diin rabbii kana tuqanii hijaatana hafalatu deemta bar hijaatana hafalatu deemta yoo waan biroo dadhabde haasa waan illee if qabbaneessitu bar rahmata rabbiiti mookam itti diriirsa abbaan qabuu inni yoonii fi oromti maarree irree harkate jedhii bara qoonqoo dhabee jan tokko oromoo bara qoonqoo dhabee jan baga rabbi nyaachise galata rabbiiti maal qabu baga rabbi nyaachise way aartanii achitti rabbi kadhateeti irreen humna laal humna harkatee jan muka san jalatti achi dhaynee irree hirkannaadhamma akkanaa ni taa jiin baga jettan jiin oromoon isa dura jirti amata 150 dura bar amata 200 dura bar oromoon lafa walgeesse tun ichumaa as ballattee jiin lammuma hanganaatu biyya walgee jiin amata hanganatti umrii nama furiitii baru 200 umrii nama furiiti 50 kenniif ka akaakiyya ganda keenya keessa wajjin boqoni
umri nama furiitiif yoo hangana duuba biyya guutuu wal ga'e haya oromoo keessa eegalame zabanaas dhiyoo eegalame dhanuu kenne ma taariikni kun oromummaa fi oromoon san dura jirti irracha dura jirra hayyee oromummaa fi oromoon eenyu dura jirti aadaa tana dura jirti adda baafattanii amma tokkun oromoo naman godhuu san dura jirra adda baafattanii hawa aadamirraa uumamne kana dura jirra adda baafattanii allahu akbar alhamdulillah kun kanaan qorattan duuba hoggaanii fi namni wal caaluu barbaadde yoo nama wal caalchisanii saba irratti lolu kanaaf akkana wal fixu qaba akkanaaf akkana jallakki zulmiin haraami waan jumalee saba walit dhaaddatuu fi nuutu akkasiin shari'a dhoorka ilmaan haadha abbaa tokkooti namni nama caalu nama diin qofa qabu adi eenyu deeggartaa eenyu jaalatta biyya keessa uumaa rabbii nama waan jaan keessa eenyu jaalatta yoo naan jen rabbii fi rasuulaan jaaladha quraan hadiisa nama kana jaalatuun jaaladha shanyirra tanaan jaaladha nama wallolu kana maal jetta kun ganduma keenya ka wallole wasana walin dhibina jinka maal qabu kana jeetin di rabbi gadhiisa duban wayyaa rabbi maaluma na dhib zulmiin haraami biyyanni nima lafti tarabbiiti ooyiruun nuti qonnus tarabbiiti ba lafuma rabbii tanarra walin lolinaa nun jeemi walin zallamnu akkanaaf akkana gandi guutuun walit dirmatee wal fixuu ni qaba warra naannoorra wal loluun akkana naa godhi ka shanyii lafarra jirtu guutuu akkana naa godhi ka akkana jaama tokko zallama shari'aa rabbii keessa hin jiru duniyaa irratti hukumiin kitaaba rabbii malee hin jiru hukumii birootiin qubsiisaadhaan laffa'u kanaatu deebi'ee hurriyyaadha jechuu kuni guruura jaama daguudha jaama waman lam yaxkum bimaa anzala allah namni kitaaba rabbiitiin firdiin godhin kaafira jiyyan yoonii fi namni lafarra jiru afaan keenya dubbateedhaafi miti kitaaba rabbiitiin yoo bobba'ee gale qofa yoo rabbitti amane qofa kanaan nama kiyya an namarraa kanaan deeggara kana walaa uwwa baraa rabbiif jecha jaalatanii jibbuu jeniin maqaa kana hundaa'u ta'isaaf jecha rabbi nu haa godhu taqee balamtu rabbi haa godhu ta rabbiif jecha rabbi haa godhu yaa rabbi tasiif jecha nu godhu yaa rabbi tasiif jecha nu godhu ta'isaaf jecha rabbi haa godhu yaa rabbi yaa allah yaa rabbi yaa allah wa akhiru daawati an alhamdulillahi rabbil aalamiin